abasirikari barenga 50 n'intwaro zabo ziremereye baturutse FARDC bajya mu nyeshyamba za M23. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bari bamaze gutsinda urugamba mu gace ka Butare ndetse bakaba bari bamaze kwigarurira site ya Kahira. Amakuru rero aravuga ko ubungubu abasirikare ba FARDC barimo kugenda bacikamo ibice, cyane cyane abakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru babona ko batazakomeza guhangana na bene wabo bo muri M23. Ndasubiramo, abasirikari barenga 50 n'intwaro zabo ziremereye baturutse FARDC bajya mu nyeshyamba za M23. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bari bamaze gutsinda urugamba mu gace ka Butare ndetse bakaba bari bamaze kwigarurira site ya Kahira. Amakuru rero aravuga ko ubungubu abasirikare ba FARDC barimo kugenda bacikamo ibice, cyane cyane abakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru babona ko batazakomeza guhangana na bene wabo bo muri M23. Ibintu birakomeye cyane, imirwano irimo guca ibintu muri teritwari ya Masisi. Inyeshyamba za M23 zirimo gucana umuriro kuri FARDC ndetse n'abambari bayo hariya muri teritwari ya Masisi. Muri aka kanya turimo turavugana, imirwano irakomeye cyane ku muhanda Sake Masisi. Abarwanyi ba M23 bakomeje gukocorana na FARDC. Buri ruhande rurashaka gukontorora umuhanda Masisi Sake. Amakuru kandi aravuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje guhondagurana na FARDC hariya muri Masisi Centre. Imirwano irakomeye cyane, urufaya rw'amabombe nirwo rurimo kumvikana ndetse abanyagihugu benshi bakomeje guta izabo. Societe civile irimo gutabaza ivuga ko ibintu bikomeye cyane ndetse ko abanyagihugu bari gupfira muri ya mirwano irimo kubera muri kariya gace. Mu gihe rero imirwano irimo guca ibintu muri teritwari ya Masisi, ayandi makuru akomeye cyane amaze kungeraho aremeza neza ko abasirikare barenga 50 ba FARDC baraye batorotse urugamba bakajya mu barwanyi ba M23. Ndasubiramo, abasirikare barenga 50 ba FARDC baraye batorotse urugamba bakajya mu barwanyi ba M23. Benshi barimo kuva muri FARDC bakajya muri M23. Kugeza ubu turimo turavugana, imibare ya M23 yerekana ko abasirikare barenga 700 ba FARDC ndetse n'inyeshyamba zo muri Mai Mai batorotse igisirikare bakajya mu barwanyi ba M23 kuva mu mwaka w'2022. Amakuru kandi aravuga ko M23 ikomeje guhamagarira abasirikare ba FARDC, inyeshyamba z'Abamayi Mayi ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro hariya muri Kongo kwiyunga n'abarwanyi ba M23 kubera ko ngo barimo kurwanira impamvu ya nyayo kandi ngo yumvikana. Aba barwanyi ba M23 rero barashima cyane abasirikare ba FARDC babiyunzeho batorotse igisirikare cya leta. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko aba basirikare bari bayobowe n'umusirikare ufite ipeta rya koroneri. Uyu musirikare rero niwe watwaye aba basirikare 50 bajya mu barwanyi ba M23. Nubwo M23 itaratangaza aya mazina y'uyu mukoroneri watorotse FARDC akiyunga kuri M23. Ndasubiramo, umusirikare ufite ipeta rya koroneri wa FARDC waruyoboye imirwano hariya mu gace ka Butare muri groupement ya Bashari maze gutoroka igisirikare cya FARDC ajya muri M23. Amakuru aravuga ko yatorokanye intwaro nyinshi cyane ndetse ko uyu musirikare yari afite n'amabanga akomeye cyane ya FARDC. Ibintu birakomeye cyane rero kuko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutakaza abasirikari benshi. Ubutegetsi bwa Kongo iyo bubonye abasirikari batorotse igisirikari bakajya muri M23 buvuga ko bari abagambanyi n'ubundi bakoranaga na M23. Mu minsi ishize habaye imikwabo ikomeye cyane mu gisirikare cya Kongo ubwo bahize bukware abasirikari bitwa ko ari abagambanyi bakorana na M23. Benshi barafunzwe abandi baricwa.
Amakuru akavuga ko mu gisirikare cya FARDC abaofisiye barenga 47 ubu ngubu bafunze baregwa ibyaha byo kugambanira FARDC ndetse no gukorana n'umwanzi ariwe M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko gishyigikiye aba barwanyi ba M23. Kugeza ubu turimo turavugana rero ndabamenyesha ko nubwo M23 irimo kwishimira ko abasirikare ba FARDC barimo gutoroka bakajya muri izi nyeshyamba, urugamba rurakomeye cyane mu bice bya teritwari ya Masisi. Inyeshyamba za M23 zikomeje guhangana na FARDC n'abambari bayo ku muhanda Sake Masisi, ibintu birakomeye cyane. Harimo kumvikana urufaya rw'imbunda zikomeye cyane, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwategetse ko FARDC ikora ibishoboka byose uriya muhanda ntuve mu ntoki za M23. Amakuru kandi arimo kutugeraho aravuga ko iyi teritwari ya Masisi mu ijoro ryakeye inyeshyamba za FDLR, abamayimayi ndetse na Nyatura baraye bakoze ibara. Abanyagihugu benshi inzu zabo nyinshi zirimo zirakongoka. Ibi byakozwe n'ingabo za Nyatura ndetse na FDLR n'abamayimayi. Biravugwa ko ibi byabereye mu duce dutandukanye muri teritwari ya Masisi, aho izi nyeshyamba za Nyatura zatwitse amazu y'abanyagihugu cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ubu ngubu za Nyatura ziravuga ko zigomba kwihorera kuri abo banyagihugu kubera ko ngo bigaragara ko aribo bashyigikiye abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko inyubako zigera kuri 16 zaraye zitwitswe n'inyeshyamba za Nyatura zifatanyije na FDLR n'abamayimayi. Amakuru kandi aravuga ko abanyagihugu 3 baraye bishwe ariya mu gace ka Masisi, ndetse amakuru akemeza ko inka zirenga 50 nazo zongeye gushimutwa muri kariya karere. Ibintu bikomeye cyane, ndetse abanyagihugu bakomeje gutabaza bavuga ko ibiri kubera muri kariya gace ari agahomamunwa, ndetse ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukaba bukomeje kurebera ibi byaha bikomeje kubera muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo. M23 rero iravuga ko ibi byose ari byo yamagana, kandi ko iharanira ko bitazongera kubaho muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu ikomeje imirwano ndetse ikaba irimo guhangana na FARDC. Urugamba rurakomeye hariya muri Masisi. M23 irimo guhura n'urukuta rukomeye rw'abamerceneri ndetse n'ibifaru by'intambara bya FARDC. Muri aka kanya turimo turavugana, FARDC yazanye ibifaru by'intambara, abamerceneri barimo barakonesha tire d'artillerie ndetse ibibombe bikomeye cyane birimo biragwa ku muhanda Sake Masisi. Amakuru akemeza ko urugamba ari injyana muntu. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kudogera. Abarwanyi ba M23 bakomeje guhangana n'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Masisi. Muri grupoma ya Bashari Mukoto ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bakubise abasirikare ba FARDC n'abambari babo, ndetse abarwanyi ba M23 bafashe site ya Kahira. Abarwanyi ba M23 kandi ku munsi w'ejo bigaruriye agace ka Mushaki gaherereye muri teritwari ya Masisi nyuma yo kwirukana abasirikare ba FARDC bari bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi. Mu gatondo ko kuri uyu munsi kandi imirwano yakomeye cyane. Amakuru arimo kuva muri teritwari ya Masisi aremeza ko harimo kubera imirwano ikomeye cyane hafi ya Masisi centre. Amakuru aravuga ko M23 irimo gushaka kwigarurira icyicaro cya teritwari ya Masisi. Amakuru yizewe arimo kuva ku rubuga rw'intambara muri teritwari ya Masisi aravuga ko igisirikare cya FARDC cyakajije ibitero, ndetse ko abamerceneri ba FARDC nabo barimo kurwana umuhenerezo bagira ngo M23 idakomeza gukontorora hariya muri Masisi centre. Amakuru avuga neza ko abarwanyi ba M23 baraye mu nkengero za Masisi centre kandi bakaba bashaka kuhacakira, ariko kugeza ubu harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Ntabwo abarwanyi ba M23 barabasha gukontorora mu buryo bwuzuye icyicaro cya teritwari ya Masisi.
Amakuru kandi aravuga ko harimo kuba imirwano ikomeye cyane irimo gutuma abarwanyi ba M23 bahura n'urugamba rukomeye. Igisirikare cya FARDC noneho cyohereje ibifari by'intambara. Igisirikare cya FARDC kirimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, harimo gukoreshwa tire d'artillerie, ndetse amakuru aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu nibikomeza kwikomerana ishobora no gukoresha indege za kajugujugu gukomesha urufaya rw'amabombe kuri aba barwanyi ba M23 barimo kubica bigacika hariya muri Kongo. Amakuru kandi aravuga ko M23 irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ifunge umuhanda Sake Masisi. Hari amakuru avuga ko hari abarwanyi bamwe ba M23 barimo kwibanda ku gufunga umuhanda Masisi Sake, ndetse amakuru akemeza ko ibi ngibi byahita bifunga inzira zose za FARDC kuba yatanga ramforo ku basirikari bayo muri biriya bice bya Masisi, ndetse bigatuma M23 iprogresa ikamanuka muri Kivu y'Amajyepfo inyuje mu duce twa Minova. Amakuru kandi aremeza yuko mu ijoro ryakeye abasirikari ba M23 bakomeje gusatira uriya muhanda, kandi FARDC nayo ikaba ikomeje kuwurwanaho kuko aricyo kimenyetso cya nyuma kigaragaza ko bagikontorora kariya gace. Mu gihe rero M23 yaba imaze kwigarurira uriya muhanda ikawufunga, ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FARDC byaba biri kujya mu mazi abira. Kugeza ubu turimo turavugana rero muri aya masaha y'iki gitondo ibintu birakomeye cyane muri teritwari ya Masisi. Abanyagihugu benshi barimo baragaragara ku mihanda bahunga imirwano, ndetse sosiyete sivile irimo gutabaza FARDC na guverinoma ya Kongo ikavuga ko ibintu bikomeye cyane muri kariya gace. M23 noneho nta bintu byo gukina ifite, yatangije imirwano ikomeye cyane igamije kwirukana FARDC na Wazalendo ndetse n'abamerceneri hariya muri kariya gace ka teritwari ya Masisi. Umunsi w'ejo FARDC yabonye nk'ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikari benshi ba FARDC bakomekeye ku rugamba, ndetse abandi barapfuye. Imodoka zabo zimwe na zimwe zirafatwa hariya mu gace ka Mushaki, ndetse muri grupoma ya Mashari Mukoto mu gace ka Kahira haguye abasirikari benshi ba FDLR nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Amakuru yamaze kumenyekana ndetse ari kwemezwa n'amasoko aravuga ko abasirikari batari hasi ya 7 ba FARDC baguye hariya muri site ya Kahira mu mirwano ikomeye cyane yabashyameranije n'abarwanyi ba M23. M23 kandi yashakiye intwaro zikomeye za FARDC, ndetse ubu ngubu amakuru dufite akaba yemeza ko M23 irimo kurwana, ariko kandi ifite na gahunda yo gucakira ibindi bitwaro bikomeye birimo gukoreshwa n'abamerceneri ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo. Muri teritwari ya Masisi rero ibintu birakomeye cyane, ndetse imirwano ikomeye cyane yarubuye. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko uhambaye cyane nk'uko byari bimeze mu mpera z'umwaka ushize, ndetse aba barwanyi biragaragara ko bashaka kwigarurira ibice bitandukanye. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko aba barwanyi bashaka gucakira agace ka Masisi Centre, ndetse aba barwanyi bakaba bashaka gufunga umuhanda Sake Masisi kugira ngo bibafashe neza kwagura uduce barimo kugenzura neza. Umuvugizi wa M23 wungirije Bwana Canisius Karemera Munyarugero aherutse gutanga agasopo kuri FARDC, ndetse Canisius Karemera Munyarugero yavuze ko M23 igiye gutanga isomo rikomeye ku gisirikare cya Kongo, ibintu abahanga mu bya politike bavuga ko byatangiye, ndetse M23 ikaba yatangije imirwano karundura yo kwerekana ko ibyo FARDC irimo bitayinejeje. Ubutegetsi bwa Kongo bwaratsembye buvuga ko nta biganiro na bike buzagirana n'aba barwanyi. M23 nayo yavuze ko idashobora kurambika intwaro hasi hatabayeho ibiganiro by'amahoro, ariko kuri ubu ibiganiro bisa nkaho byamaze kugonga urukuta. M23 nayo isa n'itagishishikajwe n'ibiganiro, ahubwo umugambi wa M23 ukaba warahindutse ngo ni ugufata Kivu zombi, ikaba yashyiraho Repubulika yigenga ya Kivu.
byagiye bivugwa ko hari ibihugu bikomeye bishyigikiye uyu mutwe wa M23, ku isonga hakaza igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikanavuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba gishyigikiye aba barwanyi mu buryo bw'abasirikari ndetse n'ibikoresho bihambaye birimo gutuma M23 ibasha kurwana na FARDC. ni ibintu igihugu cy'u Rwanda cyateye utwatsi kivuga ko ntawe gihuriye n'ibibazo bya Kongo. Muri iyi minsi rero imirwano irakomeye cyane ndetse amakuru akomeye cyane aravuga ko M23 yamaze gusesekara muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko nabibabwiye rero abarwanyi ba M23 bagaragaye ku birometero 3 gusa hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Bukavu ibintu birakomeye cyane ndetse amakuru aremeza ko abarwanyi ba M23 baba bafite umugambi wo gucakira umujyi wa Bukavu ndetse na Uvira, bityo intara ya Kivu y'Amajyepfo nayo ikaba ivuye mu ntoki z'abarwanyi ba M23. General Sultan Makenga uyoboye abasirikare ba M23 ubu ngubu yamaze guhindura umuvuno ndetse arabona ko ibyo gukomeza kwinginga ubutegetsi bwa Kongo ibi ngibi ngo nta kintu bishobora kugeraho. Ubu ngubu ngo ikigiye gukora ni uruhanga rw'imbunda, M23 igahangana na FARDC. M23 iravuga ko irimo guharanira uburenganzira bw'abakongomani bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abahema bakomeje kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse hakaba hari ibikorwa birimo kubakorerwa bisa na jenoside. Amakuru akavuga yuko abangaba bose barimo gupfa ubutegetsi bwa Kongo burebera. M23 rero ikavuga ko ibi byaha birimo gukorerwa muri kariya gace igomba guhagarara, ndetse impunzi zimaze imyaka n'imyaniko mu buhungiro zigataha mu gihugu cyazo. Ibi ngibi rero ubutegetsi bwa Kongo nabwo ntabwo bubyumva. Intambara rero nta kabuza igiye gukomera kuko M23 yamaramaje, M23 yakamejeje, kandi ubutegetsi bwa Kongo biragaragara ko bidafite imbaraga za gisirikare mu guhangana n'aba barwanyi ba M23 barimo kubica bigacika muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramo, abarwanyi ba M23 barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu hariya muri Bukavu, ndetse amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 bafite intwaro zihambaye bageze mu birometero bike cyane berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibitangazamakuru bikorera muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje gutangaza amakuru y'uko abarwanyi ba M23 barimo kugaragara mu duce dutandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Sosiyete sivile kandi irimo gutabaza igisirikare cya FARDC kugira ngo batabare vuba na bwangu, kuko abarwanyi ba M23 bamaze kugera muri teritwari ya Karehe, bamaze kugera muri Murundo, ndetse bamaze kugera mu duce twa Shagunde, ndetse bamaze kugera muri Bunyaturi, aho sosiyete sivile ivuga ko Kivu y'Amajyepfo igeraniwe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko abarwanyi ba M23 bamaze gusesekara mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 ngo bafite umugambi wo gucakira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse aba barwanyi ngo barashaka gufata umujyi wa Bukavu n'umujyi wa Uvira kugira ngo babe bafashe intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bafashe n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, babe bashyiraho ubutegetsi bwigenga, ndetse bashyireho igihugu cyabo bacyite Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko abarwanyi benshi ba M23 bamaze gusesekara muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe ibintu bikomeye cyane no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwoba ni bwose ku banyagihugu bo muri teritwari ya Karehe ndetse no mu bice byegeranye na za Uvira ndetse na Bukavu, ndetse no mu bice bya Kamanyura, kuko biravugwa ko abarwanyi benshi ba M23 barimo kugaragara mu bice bitandukanye, kandi FARDC nta kintu irimo gukora kugira ngo itangire aba barwanyi ba M23 bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo.
amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko abarwanyi ba M23 imirongo yabo ya mbere y'urugamba iri mu birometero 3 gusa werekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ndasubiramo, abarwanyi ba M23 biravuga ko bagaragaye ku birometero 3 gusa berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Biravugwa kandi ko aba barwanyi barimo kwiyoberanya mu buryo bukomeye kuko benshi muri aba barwanyi batambaye imyenda ya gisirikare. Abangaba ngo barimo barakora ransenyuma ikomeye cyane y'uburyo bashobora gucakira ikibuga cy'indege cya Kavumu, mu gihe abandi benshi bari inyuma ndetse bikanavugwa ko bari mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko hari batayo ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23 iri mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, kandi ko iyi batayo iryamiye amajanja kuko umunota ku munota bashobora gucakira ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu rero uri mu kaga, ndetse umujyi wa Bukavu nawo ubungubu urageraniwe. Biravugwa cyane ko ikibuga cy'indege cya Kavumu aricyo cyakoreshwaga n'indege za FARDC, kandi ko umugambi wa FARDC wo kugaba ibitero by'indege muri Kivu y'Amajyaruguru wari ushingiye kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Indege za Sukhoi 25 ndetse na za kajugujugu z'intambara biravugwa ko zari kuzajya zihagurukira ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abarwanyi ba M23 rero baba barakoze imibare yabo bakabona neza ko gucakira ikibuga cy'indege cya Kavumu byatuma igisirikare cya FARDC kirwanira mu kirere gicika intege, ndetse ibitero by'indege bikagabanuka muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu rero amaso yose y'abarwanyi ba M23 bayahanze ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse biravugwa ko mu masaha make cyane cyangwa se mu minsi mike iri imbere iki kibuga cya Kavumu gishobora kugabwaho ibitero karundura abarwanyi ba M23 bakakigarurira mu rwego rw'ubwirinzi ndetse no guca intege igisirikare cya FARDC. Kugeza ubu turiko turavugana rero ubwoba ni bwose muri Sud Kivu. Societe civile irimo gutabaza igisirikare cya Kongo ivuga ko niba nta gikozwe abarwanyi ba M23 baza kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse n'umujyi wa Bukavu ukaba uri mu kangaratete. Amakuru kandi aravuga ko abarwanyi ba M23 barimo gukoresha intwaro zihambaye, kandi ngo hagaragaye n'imodoka za gisirikare bikekwa ko zaba ari z'igisirikare cya Uganda ziherereye muri kariya gace. Hari abatangiye kuvuga ko igisirikare cya Uganda cyaba gishyigikiye abarwanyi ba M23 ndetse ko cyaba kiri no kubaha umusada wo kugera muri Sud Kivu.